Depina tsena kwai ka padende hanu tsenape, panza depina wapita tsena kawamo remohanes Deus yako. Panza cada semana aqui rewari oportunidade, o remaka hanes Deus yako wako rite. Tsutsa remaka yako tunuk tsenape ka zenugai tika pizoriu. Hani padal rin Deus yako, zekai nyawazi ni yaranang yako rite. Metsa panza Deus yuma kai tikwari wako rite. Non lahiten hoy kichinda, non henza piano kichinda, piukai takota pima kai mawako lihitan hete, likai tika puzulhi Paulo na machia per pipa pisiwon. Pauli penu kai tiwats panza pada yago ti yamandar pipa pima kai mach dari kada pimani pitaita nyamaka kwada pisioni. Metsa na machia per nukchena per heboa pizona wama wazakata kadzoha foi makapizu kadzoha wa ne kapizu. Panza de pinya wa pietsa ne hoga zaita kwa ripeto wa le ka tin hanis Deus yako watata Deus ne. Panza Deus watata pinya de pinya kada na waika. Na pizna nukchena pe panza he wa pieta tsena khema ga piaku. Pikeda wa rin pi Espírito Santo ni wataita jwa ke ta khema ga rin piaku wataita ka ju wazakata kadzoha pi makapizu wa machata ga jwa ripeta rin he pikete mdal he kwa. Piazza na inhan chena pa din kazanta pina Cristo eptan naku amém no chena pe panza de pina wa ma wa kazeta rina guri he kwa me ka wa ne wikinai pori pe nanu kada na kwai karna ha rapta kheti nanu kada na kwai karna hi na kari pori pe je kai na kada na guri he we ma ka he kwa pe ku khena na ma na ha wa ma chikana o pori pe na ha wa din hi kare he kwa pe ku kwa me ka ro taita we ma ka Nuchanape ima pawalipe kwane yuki nei wa magadana kwa zakata tana wa opinta ke pawalipe piquinho wa pizakata kani metsa kheza tsarinho piga linho na kari kama tsapimaga kani obi piariu zaka kazuna zakari na kitari he pakete nuchanape manupe na hane wiki nei yo makape kadai kare orina kare Jesus Cristo yo makape zakata kazoa hane makapizuni na hane kapizuni Metsa pawalipe liu kada na gunai garinho na kari zekanya kawa nyame na he kona din rika meninho na kana na maka igreja na maka pimari he pakete na maka Deus nukjanape kazunanda ri ketotsa rina kotsa wamo kazeta panzo wataitoka pakuame ko wataite we maka TAIME wataitoka pakuame ka hameta kana ha machiperin na kada na waigari ha he pakaperi ha ikadaga pikare Deus na nukjanape padeni ri Manupe na ha newikinai pori pe nakai tiga zo na wada bidamtha he pakai ti yamke tsari tai tari matadaga pori pe na piite dantha ma pekade undari getsane nukchena pe katsahani padali shatike katsahani padali shatike wari uria he kwa pe rupanza nukchena pe piano kichindo piawada kamthari he pakadari ika katsari ma pekade undari getsane katsari he yamadari tasho na machikawa na hera no ne problema ka Nukchenape yametsa hapedali ka piu mo hane yuki nei we magada nuta he kwape ridio me ka tsa we magari he kwape nukchenape wali ka na machika wakare jiku wali ka nyuna kari wali ka na ha we nipe yame ka nei pa wako wali ka na ha wade hi kari yame ka macha na mutuko wali nukchenape a igreja liko pa wali pe piu ke ta pie a igreja li pika pa na ne wiki pima kwame ka nei maka machida na koitaka ka machika na ka pastor macha na ka nukchenape rihe kwapi ikatsali makanaka manupe no kai tika pezona na neviki na piente da mitai yameke tsapaka panari na machikawa nukchena pli mach dari Deus me kotsa we makhe kwapi jukuri wazakhe nyoso wali nyuka hlo tsali he wabinali Jesus Christ metsa we makadana kutopanza nukchena pe we mawatsa na nakuna machikawa wakapa watsa rihe nyunakari pauli pe yame watsa na zena ka na mutuka wali na wa manipe wadihi kadzoha wa makapizi Kazukada na kuina chena pe pori pe inyuna ha yame wane kwa wadenje pe pagada na kuri pieni pe pisu pia he pagaite pitaunya pieni pe tsuite to igreja li começou a riparigada na kuina ne liani kazo me pagada lieni pe nukchena pe na ha yuma ka pe pori pe den ke igreja li ko nyame kada na kuna denhi pori pe inyuna na tsaka nukchena pe pori pe machada na kaite pinya kuna pichena pe inyuna tsaka pie Pori pe nyamagada na kumachia na wana pi negócio ni pia he pagada inyuna tsaka pia nukchena pe pori pe na ha pi mani pe pizzakata ka pi magada no te kwa pe ka zina no ka tiga nyamagada na kuna machia pe siu hani pa inyuna pia pori pe pi makaka na
Nukchenape katsalinaku riatsi he wamo kazitak wataito kapakuameka ridurumeka WEEMAKA he kwapi inyuna kayuda tsafa o zekaina kayuda tsawalina kwa kadawaka metsa wali tsawamaka hameta kana wali tsawamaka WEEMAKA nai napamudzwaka pakati hinsa macha nyeme wataita wapitu kanaza nukchenape wameta wa Biblia ni watsapanza wakapauta história na linakulihi Paulo WEEMAKA dana kupia he kwa pejuku kwa makadana kulinyu kariga lihi kadzunada litsaha TAIME kadana kupima lipeza lina liumakawa talidenhi ka yamakadana kulia he kwa lidenhi jimetsa wakapakwa wasa lidenhi kana nukchenape kukatsali he wakiyoshupa WEEMAKA wane kalina kulihi yako tipanza nukadawa tsali primeiro rihi ya pinta que rihi yako te nukchenape pauli pelinho kadana watsa piga rihi inyo nakali ma piyame pitaite pio apienta ka upikali watsakawa pishutsa pi na ardone pisa pikale wa pia pienta pikawa pitata pimari Deus kapasa panza Deus e machete que não ria pada kwa kada pagata no pesa rewali na kitelihi no mari nzekataga o kwai kitelihi yame Deus e cada nzekatalihi no man nzekataga ria da kwa piki no chenap kazugada na kani wa tsawama foi neta kalihi wa pienta que Kwame shupa rihe nuzena kadzon wakapagada na gunia ha wamete wa Biblia ni Atos capítulo 16 no tinape wakapotsa kwame kalihi Paulo rizena kwa liumagada na gutarigenhi kapada metsa nyame limuto kadzon harima kapitulisio wakapania ha Deus yako no tinape Paulo wakapa kwame kali liaka rutadawa hapada Zacarias wakapania Atos capítulo 16 versículo 6 ligaite rizena kada na kwa Frígia hente Galácia hente Espírito Santo idanata kananak naka rupidana kazakata Ásia no kuchenape ri Paulo lia pinta que liaka rolikazakata Deus yako Ásia metsa lima pia tapawa nakaita na kazeta liaka roa Éfeso metsa Espírito Santo idanata kani nyameli kadari yako no apinta no inyuna panda ri Paulo hanipa lima rizakata ri ikazakata hete Deus yako nese metsa Espírito Santo ikaita linya metsa pitaita pia nese metsa come chupa panza rizena wakati ri Paulo nukuchenape kazukete rinaku amo wakapa kwada come chupa kali rizena wali versículo 7 ligaite na kakada na kupidiwa mizia Zacarias com mizia hete na magada na kutada na kwa bichinya alikore metsa ri Espírito Santo kai ipieta zena nyame pidalika daka na waneshe no pinta non rividali pari Paulo upi panza machidali rividali come chupari Espírito Santo yume kadaga no nese metsali ukakada na kwa Zacarias guipta na kada troji e katsali likapari ukakawari riuketaria ne kali Deus yumaka ikiata garisiu apada ideni kateli manda rizakataga katsani wakapari versículo 9 no janape magada na guli Paulo hete a paita tiari hataga likapari tapun rikai kada na golese pizze na Macedônia hente pikitinda taga faria no janape kazukada na kuni Paulo hente tewa doreta riada na gutsaria riaka wa Macedônia riaka rikazakata nese taha kadzoa hari makapizina ri Deus no tinape wakapagada na kuina cômica 2 Coríntios capítulo 2 versículo 12 Paulo ikaite kalina kuhi rizena ali rikaite no minari imeta kanori apada oportunidade no kazakataka roha Macedônia riaga no tinape Deus e danata kariaka o Ásia ali metsali meta karishu apakena kinyi poliaka roha Filipos riaka roha Tessalônica hente Atenas hente Corinto no tinape o katsawatai kaliwa makwane kari hane yukine panza Deus itakada na ko apada pantini mo apeza hente apema na kari alimeta pada mahani pada lipenaka kazu pia likadu duli Daniel no tinape preso pia kania ride kania na Nabucodonosor ride kania Babilônia likure wali pari kada na kotoni 17 hamul kada na kotoni Daniel likada ka limaka kapio na rikana kanai na de kalia karulima hapada wane kinaine Pauli peno tinape lino apinta no come pari apinta pega Daniel panze hupi mach no
Upi, nyametsa no Deus, wapenika no, nyametsa no quadra de Deus ishino. No Gutianape, metsa Deus, hitape ali em Daniel, Jerusalém, que tem. E Mariuma, Karina, que tem em Daniel, eles vão meter ali em Tarikanate, Nabucodonosor, gente, Ricadaga, Ruzakanaka, Parimatiaga, ali em Deus, Nevi, que me pertaya, ali na Corinha em Deus. Cada Zacarina, que piar em José, no Gutianape, Puari, Parizaka, como que na vender, que na ele mejenai. Gente, Deus imachata kani ride kania Egito rikuret tarikana tika joni ritaita karo rizumeta kana harani janai apena tali família ni apena tali pesa. No que pe kaduna zakari história ni rin Paulo na preso tapia kani het na pisga Roma leria. Metsa kuanshuta na piraria Roma ritaita karo liari kazakata na ri panari que perrin imperador César. No que pe ritaka kada na kuari pante numa pipeza le piano que tinha piano que te deu. Piscita piuma pica pa que na capa da pante numa imetaca pisciu. Gente pitata pima kuaka Deus e uma no zagata que na capanza. Karina Deus e uma noco. Uma pieta noca nessa metsa. Nya mekari konoaka. Gente kuaka na kan dinhe de panza. No que pe katsa wakaiti numa no kada wari yaga teria da depi na ke inyo na kada no pia no kichinda piuma pica para que na carre meita com a pessoa oportunidade pia caro inyo na kada no pia inha me kada no kizago pia nego piuma piukeita kizago te na carre piuma ni pepizza que tarinha kada no na muto kadzonha piuma kapizu piuma pizza que tapadena ka inyo na kada no pikari inha me kada no kiza pessoa wa pakete linya ko rin ko kada no que tinha pe piuma tsena ka pica para o arte da oportunidade ali na que tem a medalha to pessoa que zona piuma kapizu no que tinha pe katsa watai te chupa wa nei ka piuma na he zena ali wana wa zena ali he kwa pe juko katsa Deus e uma chupa kai te wa rio kanaka no rio piano zakata pessoa pada no man zakata no que tinha pe piuma na he zena ali wana he kwa pessoa nyametsa na zena ni kawa na me kapa ni sana kaduna ri na ko he pauli pe wadzami va ne que ne repari he poate pauli pe rinho wai ka he pauli pe namaka va na wa que na pe o pauli pe wa na na wa que na pe no que na pe na katsa Deus e uma ka e usar que piano que karis que na ka o pada idem que te qual ali na ka no que na pe metsa no mano kada tsa kawali na ko he pauli pe Deus e meta pessoa pada pante numa nya metsa ri kai te chupa gari Deus panzari ko dawtse nya metsa ta pessoa gari japita kete no que na pe nya metsa piuma he Ricadari wahyu ri hwane de Deus katsanri oportunidade que wataita ka ruwa deni katsenaka wataita ka ruwa kinyo katsenaka no que na pe wakapada na corrida na Filipenses que perin Paulo 4:4 licaite ridana pia garin carta Filipenses no que na pa de ter prisão igual ali que te metsaricaite e katei mataka wa katsudaritsa e katei mataka wa licaite no que na pe quadra katei ma pia ri Paulo ima Ria kada na kwa Filipo likuri kada na kopia Filipo likunu chanape riu kaneshe kedzali kada hani pari kada que tá gente nyame de jomeka haka himaga peri Deus yako na kada na caro Jesus Cristo na cada jogado do shoha Lídia cada waka pashoat ka shoha shoha inha pakama waka pazakari tsorara romano likoite no chenape kedzana tse ko pinariquinho hani pagaria wa lersi o reika de hikati kadzukete kati mari Paulo kadzukete likaite kati mataka wa likaite no chenape wataita chupa wa nei ka pimari zena liwanako nyametsa rizena ka panigatso rena ha Deus yuma ka idem ko pada ko kada kenaka wanahite no chenape kadzukete wataita wa nei ka o magada no ton he ko apejuko nyametsa wataita wa WEEMAKA karia pizali em Deus nyametsa wataita na casa do na rapaita pena wa reclamar que kwami nanakita na izena liwanako no chenape metsa wa hitsuama ko watata marine em Deus ko akari mari wadzakataka ko ameshupa rin linho wai ka rin wadzena linako kwa wada kwa que Deus yuma likaiti ko wali ko akari mari lizakataka wali no chenape Ri hwane de Deus, ri makawai ne he ko apikomi. Nete ri atsa no de he ne tahni jwa. Kahri kariu mawani kawa.
Kalima wadzakataka metsa a kalima wapeza ri Juan de Deus. No Tchenape, madari da chupa yak tunuma no kaite wari inyuna kada na wakare o wadzena kada na hiraptinada no Tchenape wa pawakizak taka kawa. Nyame wataita wada kawa. Manu pena neiki no Tchenape paul peliu kada na kori inyuna kari paul pe nyame kada na guitsaria ne kwaridin he paul peliu kari riu kariada wari maka filme kadzukete manupe na newi que na zami que a rin zami que na depressão que na yara na unhai kadzon pauli pe mariu me kadei ka pikitinda o pipida wanyeka panze he piazza ka pima mariu me piazza ya me pia ne kwa ka sapidinje no que na pe riu ka kada na pika re pauli pe rin zami que ti ri pakada na pia pauli pe pikai te yame panze he o pi mariu me no kadaka ka we he no Tchenape kazu kata hani pena rikinho wali zami ka rin ho idari metsa no Tchenape wali tsa wadin ka pode na ka pia zami ka ita pima pita pe o ka zak pima ka ka tapia pipir na pi Tchenape na makar na dege pi hospital na tataka pinha na tape pitai ta ka zume ka pe nyame ka da phatsa kai hi pe piniko pi hawa no Tchenape pa wali pa wazami ka da na ha ne ki na ta mi ta pia ne limojo me ka pia ko ka pima ka pa ne pisa pikwa nyame ta pima pinho ka pima nyame pima pinha ko kada ka machiaga dana ta pauli pe he wada ke no Tchenape kazo kete kana ke hoinigo ko kazo na ta kama chika na gwali na wa negócio kazo na ta kama chika na gwali na ha wenipe no Tchenape wali tsa wama ka hoinigo ko wadzika ta pode na ka wamo rejeita ka gari uza rin nada wade wakada ka na nyoha no Tchenape kazo kete rin wakapari he paulo ri wakada na kwa Roma yame likaiti ka mate na nakuna haipir preso taka peni yame rijuita na nakuna na pumi pir no nuka imo pagada na gonia Atos capítulo 21 no Tchenape versículo 15 a 36 wakapa kwame na igreja ali ko persa na Jerusalém ko perdi na napia na kaitipia ka mate ri na gonia Paulo na wada bidamita likadzekata ka pode na kanana ri hini perikadzekata kadzekata no Tchenape ri awari na preso ta ri Paulo na pige que ali wa Roma no Tchenape metsa kadzu kayuda tan ri Paulo nyame nyuna kare nyame rikada kam na kaiti na harano ni kewa kare kam thari ke da ri vida metsa Rio Maria ka zanos Rio Maria aproveitar que ri oportunidade ha panza no Roma metsa sa ta nes Deus se machat pano ripada ko kada Rio meni pano ka no den nes no Tchenape kanaka i wakada ka ha ne wikinai wadi wakada ka naita wati naha ma chiperinho kadana waigare metsa wali tsa wama ka wakapana nakete wama wane kwa meshupa ka kwa wada ka Deus e cada pauli pe rizena ka wana kurin ma tidari rio makapo waden gari shiku wakada ke na rin rio mali wadzakataka no Tchenape kadzakete wali tsa wama ka wakizak taka ka wama parin ma chiakawa no Tchenape porque tem dari numa no kaiti ka wali na kurin wali wama ka wa pinta ka na quadra na rihe na wadzakatani pe ima quadra no Tchenape we magada na ko he ko apejiku paul pe na wadzakatani pe kazu ka pagana ma quadra perzo mana kai perzo wa hie ka wakin o haneiki pior pe pica pa pisiwa ka dan no nyame ko phatsa kana kai ka no he ko apejiku meddarin kenzo no nakaite pena neiki numa pauli pe no Tchenape kadzukate manu pena neiki he ko apejuku me personagem ego nariu na no Tchenape no ni kauri no Tchenape me no pazun no kaite gadzu no Tchenape ha no kapa no kaite wari ha Baniwa nai koripako nai ha na rejna ha yara na índio nai ka manu pena ha wak Tchenape ya pinta ka pedam tha na pesa perna era na unye o pauli pena waga tsa pinta ko nyame ka wataita waga ka wana kari na ne marines na hera na une no Tchenape kazu kada na wa pinta ka wana ka waga tsa wa inuna ta ka waga tsa wa pe ka no Tchenape nyame tsa wataita ka waga da ka wali tsa wa ma ka kaiti da no ke zaku dali ka ne dali no tsa no taita no ka ka tsa no Tchenape ima
Filme rihe Juan de Deus ya neke ritaita no da rimachata ga watu wali rihe wa pua ritaita no da rimachata ga wali rihe inipo wa peza rewa. Segunda Coríntios capítulo 4 versículo 7 versículo 9 ile watu kapani hanu chenapi Biblia ni rida na rihe Paulo kwame kama achidari no katariga hemetsali kaiti nyametsana taita na yunata ga filme rihe na machka na kaiti no nako metsa nyameotsa nyunaka mithan ho namariek nuk chena pekatsari wa taite shipa wane ke rihe Paulo li makatana kwai ni rihe Juan de Jesus likaiti nia ha segunda Coríntios likutsari kaiti nyametsa kwai taite heneta no ri uzali ri pezukete rihe nominal Jesus Cristo nyametsa tsari ya ni rihe mari mekari nyametsa tsari ya ni rihe kenakari nyametsa tsa kwa kada ki taite heneta no ri uzali ri pezukari ri pezukete rihe Jesus Cristo nuk chena pe wakapania Salmo tsa número 30 versículo 8, 12, ele caite come que Deus está ita hieneta que rihe inyunaka ri hente li padameta kani katima kari wali naka nukuchena pe metsakazuka joni wali tsawane ka pime rihe wadzena li nako Deus itaiti padameta kani katima kari wenaka pime rihe inyunaka li pizena li panza piano kuchinda tewe na otsali taiti otsali poza gena kani. Segunda Coríntios capítulo 4 versículo 16 versículo 18 nukuchena pe likaiti naha rapitan keza perse zena kapetsa wanako nukuchena pe likaiti katsanu ndo otsi machiata li kwali peza rihe he kwapi mawazaka dali nukuchena pe kazuheta likaiti wali rihe Paulo makadatse na pime na hinyunagari makadatse na rihe pizena linako liu magahitaka pia liu za rihe he kwapi mawazaka dali nyama wataita wakadaga na hizena li wanaka nukuchenape ina nyunata kwa nakadaga hwena liu za rihe Deus ya poa nukuchenape metsa wali utsa wama ka wezu kalinako rihe Juan de Deus kazu dalitsa wali utsa wama ka wadinhi kanaha liu manipe wadzakataga Salmo 30 versículo 11 versículo 12 nukuchenape numa no wadzaka rihe kadzakataga nukadaga wali uzamada naha zamada ya mepejo wataite wadzakataga we makadana kutoa he kwa pejo imanu kuchenape na manu pedali na neiki ha neiki nai wali rihe wa pinta ke sudaritsa nanaku kadana nanaku naha machapeje ha wa pinta kadana ku neiki pia pinta pia kwa machapeje ne zena li pinyaku pia makadana to tsutsa pia wali pia pinta metsa pia pinta ka na machi per zena ka pena pinya ka hani par pia ne peme na ka zu per zena ka machi per no chenape no tata no mahya no chenape ka papando rin Juan de Deus lishi ka rin riwa pinta ki do rin ya hani padari o riwa pinta que zadari no chenape Hebreus capítulo 8 versículo 12 ele cai rin Juan de Deus ele perdoar cada na coisa não há pecado ele perdoar kan reta nya metsa ele pita riwa pinta kan no chenape Liu marinhe Juan de Deus waine wali ugarinhe wa pinta ke tsudalitsa nyamet nanakuna wa pecado nanakuna na zakatani pe mach wali na hapada o nanakuna wa machika na wa wakatsa nukchenape linakurinhe poata ke pawali pe yemali wanako nukchenape kadzuwatsa wataita wa meita kan nukada kwa mishupa rinhe pikaiti kadzuha wakichinda pia pinta kada no pia exame kaita rihe no exame que no fiori panza nyame tsauts kwa kali lizena no exame kada no pia ko pia waka tsa pipe kwa ko metsa pia pinta kada kazo de nyame pa hamitsa pumta tsa pina no motoriza pa kazo pumta tsa pinotsa no emaniaka kazo kada no pia pinta ka machiawa tsa pia kazo na tsa na ko na wa pecado kazo na tsa kana ko na ya ko te manipe no kuchena pe pima kada no rihe ya ko te nyame pa nyame tsa pa ha pedali kani me kada no pia ko izena ka opetsan no kuchena kazo ha meita na ko do hete no kuchena pe paita pena wa neigi wa rihe wa pinta ki me dali tsa na ko pima na ko do no kuchena paul pe nyame wa karishu machada rihe Juan de Deus nanako pima na ri kadani pe wali nyame wa karishu machada rihe Juan de Deus nanako na ri machaka rinako rihe rizako nukuchena kadzikete Juan ne newe makadano he kwa pecho wama wa ne kamacha wama wakapaka pima kwa na hizena ri wanako ha ri kadano kwa ka depia to wama wa machada ri Deus shuri kahita ka porra ri da he kwa pika ri taita ka pori kada ka tsena ka
wema he kwape nukuchenape nanaku piu mana izena kape wanaku machiadali machidali tsakapa walipu wa machiadali shrihen Deus ima kadzota nukuchenape wataita wan he neni kalihen Deus iwa pagaita wa he kwape kwa neni kalihen Deus ye makaita waine nukuchenape panza tsumetsa Jesus Cristo nuka rideka rinotsa uha riudzalin he kwape machidali awatsata nesh likaite Apocalipse 20 versículo 1 a 4 no jana nyamesa dots paga pa nyunaka nyamesa dots paga pa pimre machidali no jana pe kadzkete walitsa wama wa machiataga panseteto no jana pe makadatsa nyunaka ri makadatsa pimre machidali rita kali pia po piano kuchinda makadatsa rihe machidali no kada pika riumaka rinyameka rikada pia pipeza leo metsa pilma pia paga pitaunya karina gorin yan heget pimachiataga o caso daritse Deus e abençoe hani patsihanu chenape panza de pinya watata Deus ine panza Deus watata pinya ina de pinya kadana kne waika piatsa wanya padenes na apzanhanu chenape pikada wama ka huameta ka pinya pia huanes Deus pimana ha inyukape waika he kwa pejko pimana hinyunaka ri pimana machi peji pikada wema ka pinya caso daritse pode pedir para não tinha já ficar pe panza isso que pena problema mas peri yema que qua pergo piazza naine porque da nama ka na capa paime na ka apa na kita capa kaini puita ite ka da na meta apa da pante numa porque da imeta na rio na taita na kita que ri machada li pinhe pia fa de Deus caso tá tapinha Cristo epten na ko amém